Dobar dan ekipa, evo nas ponovo, da bi ponovo vam pokazao malo detaljnije mobitel HTC HD7. Nažalost završava se moje druženje s njim i moram ga vratiti nevoljko. Pa čisto da vam pokažem neke stvari, vidite ovu klatnicu. To vam je, ako želite nešto gledati na uređaju, onda ga ovako postavite i gledate filmić nešto. Ok, HTC HD7. Radi se o prilično velikom uređaju. Ima 162 grama, tako da nije ni nešto lagan. Ali što očekivati od moćnog smartfona kao što je ovaj, ili bilo kojeg drugog smartfona? Ako želite unutra uživati u vrhunskim tehničkim karakteristikama i sposobnostima i mogućnostima i svakakvim čudesima, onda morate imati ovoliku mrcinu. E sad, 4,3 inčni zaslon, već smo to dijelom predstavili, ja ću vam ponovo staviti video raspakiravanja njegovog. Ali idemo sad malo detaljnije. Ok, ovako. Vidite s gornje strane i jednako tako s donje strane imate zvučnik, odnosno mikrofon. Jedan mali prostor, razmak gore i dole, da bi to sve ovako bilo neprimjetno i to sve jedna ploha. Da malo obrišem. Ali, ti utori se pune prašinom. Ja ne znam, vi to ne možete baš vidjeti. Probat ću zoomirati koliko god mogu, ali to ne možete vidjeti. Oni se konstantno pune prašinom. Ja ga imam evo niti 7 dana i moram svako malo puhati unutra da bi to izašlo van. Sve što se nakupilo. Ne mogu ni zamisliti kako će to izgledati nakon recimo mjesec dana korištenja ili više. Druga stvar koja mi je malo čudna, u najmanju ruku čudna, imate dva dijela s tražnje strane uređaja, vidite. Ovaj gornji se otvara, znači tu pristupamo bateriji, mećemo SIM karticu i sve. Donji je fiksan, ne ide nigdje. E sad, HTC iz nekog razloga, mislim znam da je to sad cjepidlačenje, ali ako bolje pogledate ovdje vidite unutra moju SIM karticu. Nekako mi se čini da je taj razmak malo prevelik. Ne znam što vi kažete na to. Ok, verzija ova koju ja imam ima 8 GB podatkovnog prostora. Postoji 16 GB, ali ne znam da li to u Hrvatskoj se isporučuje taj. Čini mi se čak da ne. Mobilna platforma Windows Phone 7. Ja sam ju nahvalio već kad sam predstavljao, čini mi se, LG Optimus 7. Meni se izuzetno sviđa. Meni se sviđa zato što je Microsoft, čini mi se, napravio dobar posao, jer je zabavna je. Znači, UI je zabavan. I jedino logično što je Microsoft mogao napraviti, mogli su ići kopirati, znači postojeće sučelje iPhone, Androida, bilo kog drugog, no oni su odlučili napraviti nešto svoje. I to su dobro napravili, ako se mene pita. Sve radi brzo, sve radi prilično bez trzanja, bez ičega, znači što god ja radio, gledo, tipko, gdje god se vraćao, on uvijek ima taj mali odmak, ali čovjek se na to navikne i pardon. Danči? Kaj, vi ste gotovi? A ja ti upravo snimam video, evo sad sam se okrenuo na opačke, tak da i tebe snimam na videu, znaš? Jel me možete pričekati 5 minuta, ja si lazim dole, ha? Ili nek on dođe gore pa nek sjedne za moj stol, recimo, sad ću ja doći za 5 minuta, može?
Može, ali ja sam kod Tome Čebulca u gluhoj sobi, pa nek dođe i tu ako hoće. Ok, čao. Dakle, prekinuli su nas. Peđa je došao, Blogovski je došao, pa sad sam pokazao da nije broj telefona, ubit će me. Ok. Znači, aplikacije za platformu Windows Phone 7 se skidaju preko Marketplace-a, koji ljudi znaju zamjerati, znači da nema dovoljnu količinu aplikacija dostupnih, ali, pardon, ako se mene pita, meni se tu nalazi sve što ja trebam. Tu su mi aplikacije za Twitter, za Facebook, nešto zabavnih aplikacija, malo aplikacija za uljepšavanje fotografija i takve sitnice. Kao što vidite, evo, ovdje baš nemam dobar prijem, jer sam zatvoren čuli ste već, u gluhoj sobi, pa malo mu treba neko vrijeme da se povuku, nisam na 3G-u. Što reći? Ja sam zadovoljan. Mislim, Windows Phone 7 ima nedostataka. Kao što kaže, što je to bilo? Ok, kao što kaže kolega Riha sa Mobile Place Info, kojeg svakako pratite kako na Twitteru, tako na internetu, sam Windows Phone 7 ima svojih nedostataka, a šta ja znam, evo reći ću vam copy-paste, njemu najviše fali. Nema slanja podataka Bluetoothom. Kad uštekate ovaj telefon, bilo u Linux, bilo u koje računalo, apsolutno ništa se neće dogoditi. Znači ne možete ga vidjeti kao vanjski disk, nego ćete ga stvari s njega i na njega moći prebacivati jedino ako instalirate Microsoftov Dune software, se tak zove. I naravno nema ni multitaskinga, ne? Znači što god radili, evo recimo upalimo Facebook, loadamo nešto, izađemo van, idemo se ponovo vratiti u Facebook, on će ponovo dizati aplikaciju, znači nema klasičnog multitaskinga, to može predstavljati malo problem, mene to zna tu i tamo nervirati, jer volim da mi je dosta aplikacija upaljeno u isto vrijeme. Što još da vam kažem? Nazvat ću te za sekundu jer snimam video i ti ćeš biti na videu. Aj bok. Draga me zove. Znači, korisničko sučelje, ovo možete mijenjati boje kako želite, pločice ove dodavati, oduzimati i tako. Ako vas još nešto zanima, slobodno me pitajte u komentarima, ja ću vam reći i moram reći da se teškom mukom odvajam od ovog uređaja. To vam je to. Ljudi, pozdrav!